Ukubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibonga kwaMbotho. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze ukuthi umuntu wesifazane wonke nje ngokuzaleka kwakhe nangokuthi esukela emntwaneni bakhe ezefika esigabeni lapha eba khona nokuthi angene ebuntombini bakhe shuthi kuma period kuyakhuphuka kuyaphezulu ukuthi kubaluleke ngani ukuthi enzelwe umchambuso. Ngathi nje ngezinye izindlela wonke umuntu wesifazane ozaliwe emhlabeni uyawudinga umchambuso ke. Yingani kubalulekile ukuthi ngeke ngikudlulise lokho namhlanje ke ukuthi ngikuchazeke noma iziphi izinto obuzobona ngazo wena umuntu wesifazane ukuthi lolu siko kuwena luyafunakala. Ake ngiqale nje ngichaze amaphupho ozowaphupha uma lokho sekhaleleke noma kudingakala kakhulu kuwena ukuthi emndenini wakho izinto ezithize ezingenzeka empilweni yakho ingoba kubambe lolu siko olubizwa ngokuthi umchambuzo. Uzophupha lamaphupho engizowabala njengamanje. Ngabe uphupha usesigcawini uyasina, noma ngabe uphupha usegcekeni lakini uyasina, ngabe uphupha ufake ubuhlalu obuthize obunombala mhlambe yellow nemhlophe, mhlambe noma ukhona lobo okutshengisa ukuthi obemvunulo kodwa yesiZulu efaka ngabe amantombazane kodwa ibe nobuhlalu. Uthola ukuthi uzophupha futhi umi namantombazane amancane ayizingane. Uthola nawe lapho khona uyasina mhlambe nawe khona noma mhlambe noma ngabe kuthiwa usasinanga kodwa nje uthola ukuthi kutshengisa ukuthi nene wena usendaweni etshengisa ukuthi nihlelele ukusina nigqoke izinto zesiZulu. Lapho ke suke kutshengisa ukuthi kunosiko olukhalelekayo oludingakalayo kuwe ukuze wena kube nendaba exoxwayo ngawe. Lolu sike lusuke luyimayelana nani ke noma lusuke luphathelene nani empilweni yomuntu wesifazane ke. Ake ngichazeke. Lapho kusuke umuntu makudingala ukuthi enzele umchambuzo kusuke ukuthi ekuzalweni komuntu wesifazane suka eyingane ezekhula ezefika esigabeni mhlawumbe ake ngilinganisa ukuthi ezefika eminyakeni ewu15 omunye kusuka ku14 15 kuya ku16 years. Lapho sekuphoqelekile ukuthi lowo muntu loyo kumele enzelwe lolo siko lolo ngoba olwani na olokumthatha kulesi sigaba kade suka kusona sobuntwana lapho kade gadwe khona izalukwazi ezimgade ekhasa encela ekhasa ezesukuma efunda ukuhamba shuthi isigaba sobungane leso lapho umuntu owesifazane suke efanele egadeke khona esakhula kuze kube uyafika esigabeni sobuntombi. Ukagadwe ke izalukwazi eziphathelene nalowo msebenzi loyo ukuthi ukukhula kwakhe sibheke ukukhula kwakhe ke loyo muntu loyo. Yingakho uthola ukuthi mase esikhathini ukuthi mase ekhula sezefika kuleso sigaba laba abamgadile fanele batshele bazise ukuthi nene lo muntu sengene esigabeni sokukhula sekusicela manje ke lezi izalukwazi kade zimphethe zihlehle kodwa lokho kuzokwenziwa ngani? Kwenziwa ngembuzi yazo eqondene nazo nanezipho abaphiwa zona ukuthi bawenzile umsebenzi wokumgada ezefika kuleso sigaba leso sokukhula sobuntombi. Lezo zalukwazi nje zisuke ezokugada ingane incela yonke into yonke into ingane esuke ibhekene naso ebhekene nayo ngaleso sikhathi ikhula iseyingane. Yingakho kuzophupha lemicimbi lengushoyo ungathi umi nezingane ezikusinisayo okusho ukuthi sebecela manje ukuthi badedele manje abanye abayizalukwazi zakho noma zayo lowo ngane noma zakulowo muzi ukuthi manje sekufanele kube khona abazothatha le ndima lena eqhubezela wena ke manje phambili. Sho ukuthi izalukwazi esuke zigade kusuka phansi sezizodedelwa izalukwazi zobuntombi bokuthi wena njengamanje usungena esigabeni sokukhula sekufanele manje ugadwe yizalukwazi ezinjani esekuyizona ezizokufunela umendo wakho. Lalela ngitshela lolu siko suke libalulekile kakhulu ukuthi umuntu alenze ngoba labo bantu bayakudinga ukuthi bebonge ukuthi bakhulise wena kwazi ukufika kulesi sigaba osuke sungena khona ekutheni umuntu usezengena ekuthola ukuthi usekhule ngokuthi uya kuma menstruation akhe noma ungena ekuthombeni kwakhe. Ake ngisho njalo xose kube kanjani kodwa ngenze ukuthi abantu bezwe
lento uma ingenzekile indaba yini embi edole ukuthi ingaletha umngozini noma yini engenzeka kulowo mntwana loyo uthola ukuthi ngabe alugcine kangalelo siko. Angithi umntwana uyakhula uzafika esigabeni sokuthi sezabanye beba nabantwana. Kodwa lezi izalukwazi esuke esigadele umuntu zisuke zisahlelele ukuthi zisuswe phela zicele zime eseceleni. Ngaleyo ndlela uma ngenzekanga lokho zingasusiwe zisalokhu zamgcina njengomntwana wala ekhaya ezizongamdedeli futhi ukuthi aze athole umendo ngoba yizalukwazi zokumgada zisukela ebuntwaneni. Uma zingatsheliwe ukuthi cha noma uma ngabe alwenziwa lolu siko lokubonga ukuthi cha manje bogogo sesibongile esigabeni lapho umntwana kade nimphathe khona sesicela manje ukuthi nimudedele aphathwe izalukwazi zokukhula umzimba ke bakwethu ukuzikhulela. Kodwa bona njengoba bengatsheliwe kulokho kwama leyo nto ukuthi ingane le ayakakulungeli ukuthi yenze njani igane. Angithi wena uyakhula uyababona futhi nabantu abatshengisa ukuthi bayakuthanda uyafuna futhi nokuthi ube nomuzi ujika lapho usuba nezingane ekhaya uthi hayi uzokulobola umkhonyana wakho angakuloboli ngoba azikho izalukwazi ezifunela wena noma ezizogadela wena umuzi noma esezitshela ukuthi cha fanele zigadeke manje zize ziyokufaka emendweni wakho lapho ezizokufunela khona umendo. Uhamba nalezi izalukwazi lezi zobungane uzolokhu ube nezingane mhlawumbe uthole lo muntu akushiye ngobani usesigabeni sobungane ngokwasedlozini usaphethwe abantu abazingane abangakabongwa futhi abazoba nakho ukuthi awukwazi phela ukuthi uhambe wena uyogana kunjani awukwazi ukuthola umshado kunjani ingenziwe into yabo ukuthi fanele bebewongwe mase beudlulela isigabeni esilandelayo ukuthola ukuthi omunye umuntu lokho ehleli ekhaya lokho ehlele ekhaya kodwa ngoba phela umzimba uyaqhuba nempilo ufuna ukuyiqhuba kodwa nazi ingane uthola zizikhona kodwa ngoba kufunakala lolu siko umkhonyana wakho angakulobolo ngoba abafakiwe labo gogo kuwena abasekuyibona sebefanele begade abazophusha umkhonyana ukuthi enze njani alobole uyolokho ke nje usuhleli kulo yonto leyo labo lento le ngendlela ebaluleke ngayo obona ngoba ngisho nabantu abalungu nabo noma abantu abangasilona uhlanga lethu abantu abanjengabo njengoba ngisho ukuthi abelungu bayalenza lolu siko ezinganeni zabo uyikhona ukuthi phela thina sike sithatha ukuthi sikwenze sengathi akubalekile noma sike isidingo sokuthi sikulungise angazi ke ngobani kodwa nje bona bayazenzela nabo izingane zabo ukuthi ima efika eminyakeni 15 kuya 16 suke sebazifanele benze ini isu 16 yaleyo ngane kwenziwelani indaba bekwenze ingoba kuwusiko labo na ukuthi ingane yabo sifike esigabeni singaka bayenzele bayinikeze izipho bayinikeze lokhu ngoba suke benza usiko labo uthi futhi noma sifike eminyakeni yo21 ubezo sebesebenza ini i21st ngaleyo ndlela wena ukuthi masufike lapha esigabeni salolo uqedile ukwenzela umchambuzo uye uze kufike eminyakeni engu21 noma mhlawumbe ngaphezudlwana mase ukwenzela ini umchambuzo leyo nto kubona bayibiza ngani nge21st ingakho uthola ukuthi noma umuntu njengabantu abamnyama uma ngabe kuthiwa wenzelwe leyo 21st nawe ingagcini lapho kodwa bakwethi iqale ibe wenzele umemulo ngaleyo ndlela engiqonda ukusho namhlanje ukuthi wonke umuntu wesifazane omnyama wase-Afrika uyawudinga umchambuzo bakwethu ngoba uvula izinto eziyaphambili kuye empilweni yakhe uvula ukuthi izalukwazi ezimphethe sihlehle manje kube khona izalukwazi eziqhubekela phambili uvula umshado uvula ukuthi ulotsholwe uvula phela ukuthi ungagcina uyingane ephelele ekhaya ngoba uhleli nezalukwazi ekuyizona ezikugadele ukuthini usangumntwana wena nazo ezilinde ukuthi zisuswe phela zishintshwe ngalezi zalukwazi esizofunela wena umendo esizofunela wena izinto eziyaphambili ezinkulu zokuphatha ikhaya zivule nje izinto amathuba amahle empumelelo kuwena ke ingakho ke kubalekile ukuthi bakwethu izingane noma emakhaya ethu mangabe ukhulile wangenzela umchambuzo uzibona lokhu uhlele ekhaya awuyi phambili awulotsholwa kwenziwa lutho cela ekhaya ukuthi bakwenzele ini manje umchambuzo ngaleyo ndlela yizalukwazi lezi ezikuphethe ikhathi kusukela phansi uyingane zizohlehla ke bakwethu zibongwe ukuthi wena ukhulile zakubeka leli zinga sekufanele kungeneke manje izalukwazi ezizokufunela
umendo noma izalukazi ezokufunela umsebenzi emihle, nezalukazi ezokufunela indlela eyaphambili ezizokubhekela umkhonyana omuhle oqondene nawo ozokwazi ukukuphatha kuze kuba kuyofika nazo zibongwe ngani ngalesi sigaba wena usezufunile umendo uyalotshola kushaya isikhathi esithize noma mhlambe esikhathini esithize seziyabongwa nazo ukuthi wena ukhulile waze wafika esigabeni esiphezulu, ngalo ndlela sekufanele wenzele umemulo okuyiwona osuke usubonga zona izalukazi lezi ezomendo bakwethu. Ngaleyo ndlela bakwethu angazi ukuthi uma uthi awuzwanga ngicela ungibhalele ngiyobe sekuyakuphendula ukuthi kuphi lapha wena ongazange khona ke. Okanamhlanje nisale kahle ke.